Ja sam Hana Hanak. Dobrodošli na moju izložbu Welcome Home u Malinskoj, u kući Dubočanske baštine. Bok svima. Ovo je zapravo druga moja samostalna izložba pod nazivom Welcome Home, ali to je ciklus koji još uvijek traje i samo se proširuje. I eto, ovaj donji dio su zapravo velike slike. One su nastale u određenim boksima, u određenim fazama mog života i na neki način su i dokument možda mog stanja u kojem sam se tad zatekla. A gore je ovaj drugi dio, to su zapravo kućice na platnu koje su kasnije generirane, malo smo se igrali artificijalnom inteligencijom, jer moje pitanje je isto koje ja postavljam sebi, zašto se uopće bavim slikarstvom kad živim u ovakvom svijetu gdje to možda na prvi pogled nije toliko bitno ili možda uzima previše vremena, ali eto, nadam se da sam kroz ovu izložbu i vama i sebi još jednom dala na to odgovor. Kako ste došli do Malinske? Ja ovdje zapravo ljetujem već od kad sam bila mala, 14 godina. I onda sam došla ovdje jedan koncert i super mi je bio ovaj prostor, pa sam se javila Bruni, poslala portfolio i on je rekla može i eto tako smo sad. Znači onda niste ni sanjali da ćete doći kao umjetnica? Pa da, kad sam bila prije tu 14 godina nije bilo ni na kraj pameti da ću ovdje u Malinskoj imati svoju samostalnu izložbu. Hvala lijepa, dobrodošla i želim puno uspjeha i dalje. Hvala. I nagrade normalno. Hvala.